Kublai pi warok ki pralog ki wasnyau suk o pai ki video how new channel. Teladam pu emu depu subscribe your new channel snya bhai subscribe. We ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yok ten cho cho pi yo ki video thame. Te ton sdangi. Ki Pulit ka Rajasthan da yo ki wo kem ya wi u agent ka Pakistan. Uwa Pites Airway EU tip ya ka Pakistan Inter-Service Intelligence. Ute ubruto uwa da tip pertuikam upathan khan. Wede yo ki wo kem ye o na Rajasthan. Uni ubru dalai ucha Pakistan ha usnem hajar khatle ha iwadaya chem uwa ki saheb ka Pakistan Intelligence Agency we nadu ite ipo da penbam poisa we da train ki o we da Pites Air uyaki depte EU tip uyaki tangwa kate dangat uakti ki Pulit. Ki BSF wa ki Pulit ka Punjab da chem ki yaki tir ya le hajan ka India Pakistan border ha Punjab Amritsar district wa kan thup ya artali ki hand grenade letali ki pistol wa sanphau tali ki kuli kamte ki wa yasa ha ini itha wa em chajan border da tin da sarsa bha ki ka India da yasoy ka wa ka friends yo thet ye ki Rafale M fighter jet hey dor 1 rupaw le 1000 crore tangka wakan thup ya arpho artali ki jet wahoi uchong du samen don hi namo single seater waso tali wan ki wahoi uchong arngut ki wadaus dang ki u deliver haki khajik snem wan we wo pendep lut u deliver kat house nem 8000 le phawi we mto du itele ka US le da approve ko wo da ye ki tier ya le ye ka India ki wachong do chispa le phawi $1 million. Kam waman kate ka India da pentip ko waka perchang we kre chitom ko yo pentik na wakhang ye poi ki illegal funds ha Jammu and Kashmir na Pakistan. Kinong Sri Lanka da penman ye ki ha Colombo they wara da ki kor ben iwatho say no to terrorism we don't need Pakistan. Ha I video wa viral da yo wa em kam wa arspa lespa ngut ki bro ki wadayaki he yato wa iwajia ha Jammu and Kashmir. Kawi na ki MP ka UK le da condemn ko ya iwajia ha Jammu and Kashmir they wa kantu le ya waro kawi ka berthai u ya yin lang wa ka India te kam wa de yo I waro kawi ka berthai da yin lang skhiet ki wa ka India te kamon hi udam ki Pakistan u ten ye ka India la kam chai wan hi e uwi ne ki chipai ka India da share u ya iwi I video yong o ha Twitter they wa tho always prepare mud man ki wapan khre ha iwan ipor la da I order u Prime Minister Modi ta du katte hi da wirjat ki chipai ka Pakistan DM le I video wa viral wapan yu wa hikai ki yeki khna ha Jammu and Kashmir he yato wa kamon ule la rajia wa target ka Pakistan yeki nong chong chnong he por wa kut sendet ka ceasefire u president ka UN Security Council da ong u wa ikam le no da jia I hakleng we benjor u ye ite we da pensnya ule wa u kwa u penjai ya ka India wa ka Pakistan nei liang wan u Secretary of State ka US da ya kalam u wa u Prime Minister ka Pakistan we da ong u ya ule wa to u condemn u ya iwajia ha Jammu and Kashmir we wo ya kre lang wa ka India hei wo tho ye ki tu ki wa em kti ha ite ikam tang wa ka jingkali wan wa mi to kamon ubin ki utho ye ki hawaki le pediang ki ya kam ki te ki jai kam le no hapo kari yong ki we pen biang ki ye ki tier ya le we em kam ki we wo train ki ye ki we ki terrorist ha Jammu and Kashmir chapo khlo bai train ki we pen em kam ki le da ki tier ya le wadang mi thme bai we da train ki chapo khlo khnang we yo suk ki ure ha ki te ki khlo war ben nei liang u CM warim ka Jammu and Kashmir da ong u wa ka India da to open kut no ko ye ki tu ki terrorist khnang wa yo kut no ki kam yong ki chirta dei wa ong le wa mto I jem ye ki to tho ye ki hadu wa chem ne ka sngi ki he ka Pakistan da klam che ki wa ki mem kwa ki u ye le thma wa ka ri wa he wa khlan bor dei wa ong le wa ka India man ko ka ri ka wa he we ka wa khlan bor kam tem em kwa ki u ya khun thma wa ka nei bha kam wa da tip I waro wa ini wa debu information minister ka Pakistan da kam u wa u hiar thma ka India ye ki hapo arphau so la ne le phaun ru kanta hei wan nin ka sngi da bon le ki wa da yut na ki chnong wa em chajan border wa ka India nei bha wa teng ki ye hiar thma ka India te du ki ni don hi ye subscribe like we share ye ki video khub le chibon